हेलो एवरीवन नमस्कार जय जगन्नाथ। आज मु संधि विषय डिस्कसन करी माने संधि कहले कौन बुझा जाए आ संधिर टाइप केते प्रकार आ तार संधि रिलेटेड क्वेश्चन सब केमती आसी परिबो हैला। देखंतु संधि कहले कौन बुझा होउची पूर्व पदर शेष वर्ण सह परव पदर आद्य वर्णर मिलन को संधि कहा होउची। माने दीटा वर्ड को जते हम कंबाइन करके गोटे वर्ड फॉर्मेशन करूचंती ते पूर्व पदर शेष वर्ण आ पर पदर फास्ट वर्ण दीटा को कंबाइन करके आमे संधि ही कहउचंती। देखंतु एग्जांपल जेमती अछि हमर स्वल्पाल्प हैला। स्वल्पाल्प रे कोन हैला सॉरी अल्पाल्प अल्पाल्प हेले अल्प प्लस अल्प तो दुईटा मिसिकी अल्पाल्प ही ହେଇଛି। अल्प लास्ट अपन कहि परबे कि अल्पर लास्ट रे होची शेष वर्ण ळ ळ रहउची। एक्चुअली ळ नुह अल्प रहिला लास्ट रे देखिबे उच्चारण कोन होची हैला। लास्ट रो फास्ट जो वर्ड रहिला तार लास्ट उच्चारण आ सेकेंड रो फास्ट उच्चारण जोटा से दीटा कंबाइन हेकी वर्ड ही फॉर्मेशन हबो। आ से अनुसार आपण जानि परिबे कि सेटा स्वर वर्ण होची माने स्वर संधि होची कि व्यंजन संधि होची कि विसर्ग संधि होची। जेमति देखंतु तथैव तथा युक्त एव तथा फास्ट रहिला आद्य कोन थ होची किंतु एक्चुअली देखिबे लास्ट उच्चारण कोन होची तथा आ रहउची आ होची गोटे कोन स्वर वर्ण। तापर सेकेंड रे एव ए रहिला आद्य वर्ण ए तो आ प्लस आ भी गोटे स्वर वर्ण ए भी गोटे स्वर वर्ण तो दीटा स्वर वर्ण मिसिले हमर स्वर संधि हबो हैला। सेमती व्यंजन संधि रे कोन होउची आइदर दीटा व्यंजन संधि नहले गोटे व्यंजन संधि सहित सॉरी गोटे व्यंजन वर्ण सहित आ गोटे स्वर वर्ण मिसिले भी से व्यंजन संधि ही हबो। बाकी स्वर संधि रे जे कोन माने दुईटा जको स्वर वर्ण मिसिले ही स्वर संधि होउची हैला। तो तथैव अछि एटा हमर गोटे स्वर संधि अंडर रे ही जाउची। नेक्स्ट तापरे मु डिटेल कहबी ताकू हमर संधि को तीन प्रकार डिवाइड करा हैछि। गोटे होची स्वर संधि आ गोटे व्यंजन संधि आ गोटे होची विसर्ग संधि। तो स्वर संधि कहले कौन बुझा होउची ना परस्पर सन्निहित दुईटी स्वर वर्णर मिलन को स्वर संधि कहा होउची। दुईटा जको जदी स्वर वर्ण मिसिला देन जोटा वर्ड फॉर्मेशन हैला तो दुईटा जको जदी हमर स्वर वर्ण होउची देन से संधि को स्वर संधि बोली कहा होउची। ସେଥିରେ ଆମର 13ଟା रूल्स रोची स्वर संधि रे 13टा रूल्स रोची। आज मु स्वर संधि विषय माने अधा 7टा रूल ही डिस्कशन करी। देखो फास्ट अ प्लस अ होची आ हैला सब देखिबे अ प्लस अ हो कि आ प्लस आ हो कि हर्षेई प्लस दीर्घई हो कि दीर्घई प्लस दीर्घई हो जोटा बड़ लेटर थिबो सेही अनुसार ही हमर संधिटा हबो उच्चारण हबो। जेमति अ प्लस अ आ हैला सेमति आ प्लस अ आ अ भितरे कोटा परे आसीबो आ आसीबो परे तो से अनुसार आ ही हबो कि अ प्लस आ ସେଥିରେ ପରେ କୋଉଟା ଆସୁଛି ଆगे ଅ ଆସିବ ତାପରେ ଆ ଆସିବ ତ ଦିଟା କମ୍ବାଇନ୍ ହେଲେ ବି ଆ ହିଁ ହବ। ସେମିତି ହର୍ଷେଇ ପ୍ଲସ୍ ଅ ତ ସେ କେସ୍ରେ ପରେ କୋଉଟା ଆସିବ ଫାଷ୍ଟ କୋଉଟା ଆସିବ ହର୍ଷେଇ ପରେ ଆସିବ ତ ଉଚ୍ଚାରଣ ବି ହର୍ଷେଇ ହିଁ ହବ। କି ଦୀର୍ଘଇ ପ୍ଲସ୍ ହର୍ଷେଇ ତ ସେଇଠି ପରେ କୋଉଟା ଆସିବ ଦୀର୍ଘ ହିଁ ଆସିବ ତାର ଉଚ୍ଚାରଣ ବି ଦୀର୍ଘଇ ଅନୁସାରେ ହିଁ ୱାର୍ଡଟା ହବ ହେଲା। ତ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଅ ପ୍ଲସ୍ ଅ ତ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆ ହିଁ ହବ। ଯେମିତି ଆମର ସମରାଙ୍ଗନ ସମର ଯୁକ୍ତ ଅଙ୍ଗନ ସମରାଙ୍ଗନ ସମର ଅ ପ୍ଲସ୍ ଅ ହେଲା ସମରାଙ୍ଗନ। ଚରଣାର ବିନ୍ଦ ଚରଣ ଯୁକ୍ତ ଅରବିନ୍ଦ ଅ ପ୍ଲସ୍ ଅ ଚରଣାର ବିନ୍ଦ। ଏକାଧିକ ଏକ ଯୁକ୍ତ ଅଧିକ ଏକାଧିକ। ବନାଞ୍ଚଳ ବନ ଯୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବନାଞ୍ଚଳ। ନରାଧମ ନର ଯୁକ୍ତ ଅଧମ ନରାଧମ। ନୀଳାମ୍ବୁ ନୀଳ ଯୁକ୍ତ ଅମ୍ବୁ ନୀଳାମ୍ବୁ। ନବାନ୍ନ ନବ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ନ ନବାନ୍ନ। ନାଗାଧିପ ନାଗ ଯୁକ୍ତ ଅଧିପ ଅ ଯୁକ୍ତ ଅ ନାଗାଧିପ। ସ୍ଥାନାଧିପ ସ୍ଥାନ ଯୁକ୍ତ ଅଧିପ ସ୍ଥାନାଧିପ। ହିମାଦ୍ରି ହିମ ଯୁକ୍ତ ଅଦ୍ରି ହିମାଦ୍ରି। ହୋମାନଳ ହୋମ ଯୁକ୍ତ ଅନଳ ହୋମାନଳ। ମୁର୍ଗାଜିନ ମୃଗ ଯୁକ୍ତ ଅଜିନ ମୁର୍ଗାଜିନ। ସୁଖାନ୍ୱେଷଣ ସୁଖ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ୱେଷଣ ସୁଖାନ୍ୱେଷଣ ହେଲା। ତାପରେ ରାଜାନୁଗ୍ରହ ରାଜା ଯୁକ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ ସରି ରାଜ ଯୁକ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ ଅ ଯୁକ୍ତ ଅ ରାଜାନୁଗ୍ରହ। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ସାକାନ୍ନ ଶାକ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ନ ସାକାନ୍ନ। ଭେଦାଭେବ ଭେଦ ଯୁକ୍ତ ଅଭେଦ ଭେଦା ଭେଦ। ବରାନୁଗମନ ବର ଯୁକ୍ତ ଅନୁଗମନ ବରାନୁଗମନ। ବାଦାନୁବାଦ ବାଦ ଯୁକ୍ତ ଅନୁବାଦ ବାଦାନୁବାଦ।
नेक्स्ट तापर शीतांशु शीतयुक्त अंशु शीतांशु शीतांशुर माने होची चंद्र चंद्र प्रतिशब्द होचंती शीतांशु शीतयुक्त अंशु शीतांशु समयानुवर्ती समयुक्त अनुवर्ती समयानुवर्ती सुरासुर सुरयुक्त असुर सुरासुर ज्ञानाज्ञान ज्ञानयुक्त अज्ञान ज्ञानाज्ञान दशावतार दशयुक्त अवतार दशावतार वरानुगमन वरयुक्त अनुगमन वरानुगमन तृणांकुर तृणयुक्त अंकुर तृणांकुर सुरांगना सुरयुक्त अंगना सुरांगना हिमाचल हिमयुक्त अचल हिमाचल अमिताक्षर अमितयुक्त अक्षर अमिताक्षर नागासन नागयुक्त असन नागासन सेमती लोभान्वित लोभयुक्त अनित लोभान्वित है नेक्स्ट तापर होची अ प्लस आ इक्वाल टू आ ही होची बड़ लेटर कोउटा छोट लेटर कोउटा अ है छोट लेटर तापर आ होची नेक्स्ट लेटर माने पर लेटर तो से मिसिकी है आ एग्जाम्पल जिनतार है रसाढ़ रसयुक्त आढ़ रसाढ़ वर्णाढ़ वर्णयुक्त आढ़ वर्णाढ़ जातायात जातयुक्त आयत जातायत एकात्मा एकयुक्त आत्मा एकात्मा जलाशय जलयुक्त आशय जलाशय मेघासन मेघयुक्त आसन मेघासन चंद्रानन चंद्रयुक्त आनन चंद्रानन पानाहार पानयुक्त आहार पानाहार सर्पाघाट सर्पयुक्त आघात सर्पाघाट रसाधिक्य रसयुक्त आधिक्य रसाधिक्य सेमती श्रेष्ठाश्रम श्रेष्ठयुक्त आश्रम श्रेष्ठाश्रम संकटापन्न संकटयुक्त आपन्न संकटापन्न ग्रंथागार ग्रंथयुक्त आगर ग्रंथागार सुखाधार सुखयुक्त आधार सुखाधार सेमती सब होइछि रथारोही रथयुक्त आरोही रथारोही अनाथाश्रम अनाथयुक्त आश्रम अनाथाश्रम पूर्वाशा पूर्वयुक्त आशा पूर्वाशा शोकावह शोकयुक्त आवह शबाधार शबयुक्त आधर दंडादेश दंडयुक्त आदेश स्वर्गारोहण स्वर्गयुक्त आरोहण हिमाच्छन हिमयुक्त आच्छन हलायुद्ध हलयुक्त आयुद्ध स्वेराचार स्वेरयुक्त आचार है नेक्स्ट सेमती रहा शिष्टाचरण शिष्टयुक्त आचरण शिल्पालाप सॉरी शास्त्रालाप शास्त्रयुक्त आलाप है नेक्स्ट तापर आ प्लस अ इक्वाल टू आ होची पर लेटर होची फास्ट लेटर तो से अनुसार आमर प्रोनाउंसिएशन आ ही होची धरावतरण धरायुक्त अवतरण विद्याधिपति विद्यायुक्त अधिपति विद्याध्ययन विद्यायुक्त अध्ययन यथास्थ यथायुक्त अर्थ नेक्स्ट तापर क्षुधा भाव क्षुधायुक्त अभाव श्रद्धार्पण श्रद्धायुक्त अर्पण स्वेच्छानुमति स्वेच्छायुक्त अनुमति बड़बाग्नि बड़बा युक्त अग्नि बड़बाग्नि बड़बा युक्त अग्नि है रेखांकित रेखायुक्त अंकित शोभान्वित शोभायुक्त अनित शाखाग्र शाखायुक्त अग्र कामना वासना कामनायुक्त अवसान है कामना कामनावसान कामनायुक्त अवसान नेक्स्ट तापर आ प्लस आ ही होची सीमाबद्ध सीमायुक्त आबद्ध गदाघात गदायुक्त आघात महाकाश महायुक्त आकाश शोचनावली शोचनायुक्त आवली सेमती साधनायत साधनायुक्त आयत एमती होची श्रुषास्तुर श्रुषायुक्त आतुर है विद्यारंभ विद्यायुक्त आरंभ राजाज्ञा राजायुक्त आज्ञा शोभाकर शोभायुक्त आकर है किंतु यार किसी एक्सेप्शनल केस अच्छी जमती कि आ प्लस आ हेले आ होची किंतु एक्सेप्शनल केस रे आ युक्त आ हेले आ होनी कि अयुक्त अ या आ युक्त आ हेले तार आंसर रे आ या अ हो नाही एग्जांपल जमती कूलटा कूलयुक्त अटा कूलटा ही होची है कारण अ प्लस अ हेले कौन है आ होची ना आ प्लस आ हेले कौन आ होची तो एठी हमर हो नाही कूल अ हेला प्लस अटा अयुक्त अ एठी कौन आ हवा कथा किंतु अ ही होची कूलटा देखिए सब बेले एक्सेप्शनल केस गुड़ा ही मन रखिए कारण आमर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे मोस्टली प्रायतः एक्सेप्शनल केस गुड़ा ही क्वेश्चन ही आसे सेमती कूलबद्धू है कूलयुक्त बद्धू
ସେମିତି ହେଉଛି ସୀମାନ୍ତ, ଏ ସାରାଙ୍ଗ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏକ୍ସେପସନାଲ କେସ୍ ଗୁଡ଼ା ହିଁ ଆସୁଛି। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ହେଉଛି ହର୍ଷେଇ ପ୍ଲସ୍ ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘଇ। ହର୍ଷେଇ ପ୍ଲସ୍ ହର୍ଷେଇ ମିଶିଲେ ଦୀର୍ଘଇ ହେବ, କି ହର୍ଷେଇ ପ୍ଲସ୍ ଦୀର୍ଘଇ ମିଶିଲେ ବି ଦୀର୍ଘଇ ହିଁ ହେଉଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଯତୀନ୍ଦ୍ର, ଯତି ହର୍ଷେଇ ପ୍ଲସ୍ ଇନ୍ଦ୍ର, ଯତୀନ୍ଦ୍ର। କବି ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର, କବୀନ୍ଦ୍ର। ଅତି ଯୁକ୍ତ ଇବ, ଅତୀବ। ରବି ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର, ରବୀନ୍ଦ୍ର। ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ, ଅତିଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ। ପ୍ରତୀତ, ପ୍ରତିଯୁକ୍ତ ଇତ। ଅଭୀଷ୍ଟ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଇଷ୍ଟ। ପ୍ରତୀକ, ପ୍ରତିଯୁକ୍ତ ଇକ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ହର୍ଷେଇ ପ୍ଲସ୍ ଦୀର୍ଘଇ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘଇ। ଯତୀଶ, ଯଦି ଯୁକ୍ତ ଇସ ହେଲା। ଯତୀଶ ହେଉଛି ଯଦି, ତ ନୁହଁ ଦି ଅଛି ଏଇଟା ଦ। ଯଦି ଯୁକ୍ତ ଇସ ଦୀର୍ଘ ଇସ ହେଲା ଯତୀଶ। ନୀଳାଦ୍ରିଶ, ନୀଳାଦ୍ରି ଯୁକ୍ତ ଇସ ହେଲା, ନୀଳାଦ୍ରି ଯୁକ୍ତ ଇସ ହେଉଛି ନୀଳାଦ୍ରିଶ। ତାପରେ ହେଉଛି ମୁନିଷ, ମୁନି ଯୁକ୍ତ ଇସ। କପିଶ, କପି ଯୁକ୍ତ ଇସ। କ୍ଷିତୀଶ, କ୍ଷିତି ଯୁକ୍ତ ଇସ। କବିଶ୍ୱର, କବି ଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର। ପ୍ରତୀକ୍ଷା, ପ୍ରତିଯୁକ୍ତ ଇକ୍ଷା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘଇ ପ୍ଲସ୍ ହର୍ଷେଇ ବି ଦୀର୍ଘ ହିଁ ହବ, କାରଣ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ଲେଟର ଯୋଉଟା ସେଇ ଅନୁସାରେ ହିଁ ହବ, ମାନେ ପର ଲେଟର ଯୋଉଟା ଅଛି। ତ ଗୁଣୀନ୍ଦ୍ର, ଗୁଣି ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର। ଦୀର୍ଘଇ ପ୍ଲସ୍ ହର୍ଷେଇ ହେଲା ଦୀର୍ଘଇ ହେଲା ଗୁଣୀନ୍ଦ୍ର। ସଚୀନ୍ଦ୍ର, ସଚି ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର। ପକ୍ଷୀନ୍ଦ୍ର, ପକ୍ଷୀ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର। ଫଣୀନ୍ଦ୍ର, ଫଣୀ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘଇ ପ୍ଲସ୍ ଦୀର୍ଘଇ ବି ଦୀର୍ଘଇ ହିଁ ହେଉଛି। ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ହେଲା ଭବାନୀଶ, ଭବାନୀ ଯୁକ୍ତ ଇସ। ଦୀର୍ଘଇ ପ୍ଲସ୍ ଦୀର୍ଘଇ, ତ ନିଶ ହେଲା ବି ଦୀର୍ଘ ହିଁ ହେଉଛି ଭବାନୀଶ। ପାର୍ବତୀଶ, ପାର୍ବତୀ ଯୁକ୍ତ ଇସ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଶ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୁକ୍ତ ଇସ। ରାଜନୀଶ, ରଜନୀ ଯୁକ୍ତ ଇସ। ରଜନୀଶ, ରଜନୀ ଯୁକ୍ତ ଇସ। ତାପରେ ହେଉଛି ଆମର ଗୌରୀଶ, ଗୌରୀ ଯୁକ୍ତ ଇସ। ସତୀଶ, ସତୀ ଯୁକ୍ତ ଇସ। ପୃଥ୍ୱୀଶ୍ୱର, ପୃଥ୍ୱୀ ଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ହେଉଛି ଆମର ଫର୍ମୁଲା 3, ମାନେ ରୁଲ୍ସ ନମ୍ବର 3 ହେଉଛି ହର୍ଷଉ ପ୍ଲସ୍ ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘ ହିଁ ହେବ ହେଲା। ହର୍ଷଉ ପ୍ଲସ୍ ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘ ହଉ। ସାଧୁପଦେଶ, ସାଧୁ ଯୁକ୍ତ ଉପଦେଶ। ଉ ପ୍ଲସ୍ ଉ ହେଲା ସାଧୁପଦେଶ। କି ମଧୁ ଉତ୍ସବ, ମଧୁ ଉ ପ୍ଲସ୍ ଉତ୍ସବ ଉ ହେଲା ମଧୁ ଉତ୍ସବ। ଯେମିତି ଭାନୁଦୟ, ଭାନୁ ଉ ହେଲା ପ୍ଲସ୍ ଉ ଦୀର୍ଘ ହିଁ ହେଉଛି ଭାନୁଦୟ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ଅ ପ୍ଲସ୍ ଅ ହେଲେ କ'ଣ ଆ ହିଁ ହେଉଛି। ଏକ୍ସେପସନାଲ କେସ୍ ଥିଲା ଅ ପ୍ଲସ୍ ଅ ହେଲେ ଆ ହେଉଥିଲା, ଏକ୍ସେପସନାଲ କେସ୍ ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅ ପ୍ଲସ୍ ଅ ହେଲେ ହେଉଛି ଆ ହିଁ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର କ'ଣ ଅଛି, ଏଠି ବି ସେମିତି ହିଁ ହେଲା, ହର୍ଷଉ ପ୍ଲସ୍ ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘ ହିଁ ହେଉଛି ହେଲା। ଯେମିତି ହର୍ଷେଇ ପ୍ଲସ୍ ହର୍ଷେଇ କ'ଣ ହେଲା ଦୀର୍ଘ ହିଁ ହେଉଛି, ସେମିତି ହର୍ଷଉ ପ୍ଲସ୍ ହର୍ଷଉ ତ ଦୀର୍ଘ ହିଁ ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ହେଉଛି ହର୍ଷଉ ପ୍ଲସ୍ ଦୀର୍ଘ ହଉ, ତ ପର ଲେଟର ଆମର କେଉଁଟା ଦୀର୍ଘ ହିଁ ଅଛି, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦୀର୍ଘ ହିଁ ହେବ। ତ ସିନ୍ଧୁର୍ମି, ସିନ୍ଧୁ ଯୁକ୍ତ ଉର୍ମି। ବଧୂର୍ଧ୍ୱ, ବଧୂ ଯୁକ୍ତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ସେମିତି ତାପରେ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ପ୍ଲସ୍ ହର୍ଷଉ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଦୀର୍ଘ ହିଁ ହେବ, ବଡ଼ ଲେଟର ଯୋଉଟା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହିଁ ହେବ। ବଧୂକ୍ତି, ବଧୂ ଯୁକ୍ତ ଉକ୍ତି। ବଧୂର୍ଷବ, ବଧୂ ଯୁକ୍ତ ଉତ୍ସବ। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ପ୍ଲସ୍ ଦୀର୍ଘ ବି ଦୀର୍ଘ ହିଁ ହେଉଛି। ଯେମିତି ହର୍ଷେଇ ପ୍ଲସ୍ ହର୍ଷେଇ, ହର୍ଷେଇ ହିଁ ହୁଏ। ଆ ପ୍ଲସ୍ ଆ ହିଁ ହୁଏ। ସେମିତି ଦୀର୍ଘ ପ୍ଲସ୍ ଦୀର୍ଘ ହିଁ ହେଉଛି। ତ ବୁଦ୍ଧ, ଭୂ ଯୁକ୍ତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ତାପରେ ହେଉଛି ଆମର ସମୁଜ, ଚମୁଜ, ଚମୁ ଯୁକ୍ତ ଉର୍ଜ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ହେଉଛି ଅ ପ୍ଲସ୍ ଇ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏ। ଅ ଆଉ ଇ ମିଶିଲେ ଏ ହିଁ ହେଉଛି। ଯେମିତି ନାଗେନ୍ଦ୍ର, ନାଗ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର। ନୃପେନ୍ଦ୍ର, ନୃପ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର। ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପଞ୍ଚ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ସ୍ପର୍ଶେନ୍ଦ୍ରିୟ, ସ୍ପର୍ଶ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ସେମିତି ଅଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଇ ବି ଏ ହିଁ ହେବ। ଯେମିତି ଅଯୁକ୍ତ ହର୍ଷେଇ ଏ ହେଉଛି, ଅଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଇ ବି ଏ ହିଁ ହେଉଛି। ଧନେଶ୍ୱର, ଧନ ଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର, ଧନେଶ୍ୱର। ଜୀବେଶ, ଜୀବ ଯୁକ୍ତ ଈଶ। ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ଭୁବନ ଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱରୀ। ବିନ୍ଧେଶ୍ୱରୀ, ବିନ୍ଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱରୀ। ଇଂଲେଣ୍ଡେଶ୍ୱର, ଇଂଲଣ୍ଡ ଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱରୀ ହେଲା। ସେମିତି ହେଉଛି ଅଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଇ ହେଲେ ଏ ହିଁ ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ହେଉଛି ଆ ପ୍ଲସ୍ ହର୍ଷେଇ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏ ହିଁ ହେଉଛି। ଆ ଯେମିତି ଅ ପ୍ଲସ୍ ହର୍ଷେଇ ଏ ହେଲା, ଅ ପ୍ଲସ୍ ଦୀର୍ଘ ଇ ସହିତ ମିଶିଲେ ବି ଏ ହେଲା, ସେମିତି ଆ ପ୍ଲସ୍ ହର୍ଷେଇ ବି ଏ ହିଁ ହେଉଛି ହେଲା।
ଯେମିତି ଯଥେଷ୍ଟା ଯଥା ଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଯଥା ଆ ହେଲା ଇ ହେଲା ହସେଇ ଯଥା ଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଯଥେଚ୍ଛା ଯଥେଷ୍ଟ ଯଥା ଯୁକ୍ତ ଇଷ୍ଟ ଦୁର୍ଗେଜା ଦୁର୍ଗା ଯୁକ୍ତ ଇଜା ହେଲା ଦୁର୍ଗା ଯୁକ୍ତ ଇଜା ଦୁର୍ଗା ଆ ଯୁକ୍ତ ଇ ଏ ହିଁ ହେଲା ମହେନ୍ଦ୍ର ମହାଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ହଉଛି ଆ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଇ ବି ଏ ହିଁ ହବ ଆ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷେଇ ବି ଏ ହେଲା ଆ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଇ ବି ଏ ହିଁ ହବ ଦୁର୍ଗେଶ ଦୁର୍ଗା ଯୁକ୍ତ ଇସ ହେଲା ଦୁର୍ଗା ଯୁକ୍ତ ଇସ ମହେଶ ମହାଯୁକ୍ତ ଇସ ଦୀର୍ଘ ଇ ମହାଯୁକ୍ତ ଇସ କମଳେଶ୍ୱର କମଳା ଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଇ ହଉଛି ଦୀର୍ଘ ଇକାର ଈଶ୍ୱର। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ୟାର ଏକ୍ସେପସନାଲ କେସ୍ ଅଛି ଏକ୍ସେପସନାଲ କେସ୍ ହେଲା ଯେମିତି ହଳିସା ହଳ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଇ ସା ଅ ପ୍ଲସ ଦୀର୍ଘ ଇ ଆମର କଣ ହଉଥିଲା ଅ ପ୍ଲସ ଦୀର୍ଘ ଇ ହେଲେ ଆମର କଣ ଏ ହିଁ ହଉଛି ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ଏ ହଉନାହିଁ ମାନେ ମନେ କରନ୍ତୁ ହଳ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଇ ସା କଣ ହବା କଥା ଆମର ରୁଲ ଯେମିତି ପଡିଲେ ଅଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଇ ହେଲେ ଏ ହଉଛି ମାନେ ହଳେସା ହବା କଥା କିନ୍ତୁ ହଳେସା ବୋଲି ଯେହେତୁ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ହଳିସା ହିଁ ହେଇଛି ହେଲା ହଳ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଇ ସା ହଳିସା ସେମିତି ତାପରେ ହଉଛି ଲଙ୍ଗଳିସା ଲଙ୍ଗଳ ଯୁକ୍ତ ଇସା ଅଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଇ ଏ ହବା କଥା ମାନେ ଲଙ୍ଗଳେ ସା ହବା କଥା କିନ୍ତୁ ଏ ବୋଲି କିଛି ଜିନିଷ ହିଁ ନାହିଁ ଲଙ୍ଗେଳାସା ବୋଲି କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଲଙ୍ଗଳିସା ହିଁ ହେଲା ହେଲା ସେମିତି ସ୍ମରିଣୀ ମନୀଷା ଏସବୁ ଏଇ ଚାରିଟା ହଉଛି ଆମର ନିୟମ ବହିର୍ଭୂତ ହିଁ ହଉଛି ଏକ୍ସେପସନାଲ କେସ୍ ହିଁ ହଉଛି ରୁଲକୁ ଫଲୋ କରୁନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ରୁଲ କଣ ଅଛି ନା ଅ ପ୍ଲସ ହର୍ଷ ହଉଛି ଓ ହିଁ ହଉଛି ଯେମିତି ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ମୂଳ ଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଟନ ମୂଳ ଅ ହେଲା ଉ ହେଲେ ଉ ରହିଲା ଅଯୁକ୍ତ ଓ ହିଁ ହଉଛି ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ନବୋଦୟ ନବଯୁକ୍ତ ଉଦୟ ଅଯୁକ୍ତ ଉ ହେଲା ଓ ହିଁ ହଉଛି ଜ୍ଞାନୋଦୟ ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ଉଦୟ ଅଯୁକ୍ତ ଓ ହେଲା ହଉଛି ଜ୍ଞାନୋଦୟ ଯେମିତି ରକ୍ତସ୍ଫଳ ରକ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପଳ ଅଯୁକ୍ତ ଉ ହଉଛି ଆମର ଉତ୍ପଳ ଶେଷୋକ୍ତ ଶେଷ ଯୁକ୍ତ ଉକ୍ତ ତାପରେ ହଉଛି ଭାବୋନ୍ମାଦ ଭାବ ଯୁକ୍ତ ଉନ୍ମାଦ। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ସେମିତି ଅଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଓ ହିଁ ହବ ଅଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ହେଲେ ଓ ହିଁ ହଉଛି ଯେମିତି ଏକୋନ୍ନ ଏକ ଯୁକ୍ତ ଉନ୍ନ ଏକୋନବିଂଶ ଏକ ଯୁକ୍ତ ଊନବିଂଶ ଏମିତି ହଉଛି ଆମର ଚଳୋର୍ମି ଚଳ ଯୁକ୍ତ ଉର୍ମି ମାନେ ଏ ଅଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ହେଲେ ଓ ହିଁ ହେଲା ଯେମିତି ଅଯୁକ୍ତ ହସ ହେଲେ ଓ ହଉଛି ସେମିତି ଅଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ହେଲେ ଓ ହିଁ ହଉଛି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ହଉଛି ଆ ଯୁକ୍ତ ହସ ହେଲା ଓ ହିଁ ହଉଛି ଆ ଯୁକ୍ତ ହସ ବି ଓ ହିଁ ହଉଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯେମିତି ହେଲା ହଉଛି ଦୁର୍ଗୋତ୍ସବ ଦୁର୍ଗା ଯୁକ୍ତ ଉତ୍ସବ ମହୋତ୍ସବ ମହାଯୁକ୍ତ ଉତ୍ସବ ମହୋତ୍ସବ ମହୋଦଧି ମହାଯୁକ୍ତ ଉଗଧି ମହା ଆ ଯୁକ୍ତ ଓ ଆ ଯୁକ୍ତ ଓ ହେଲା କଣ ଓ ହିଁ ହଉଛି। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଗଙ୍ଗୋଦକ ଗଙ୍ଗା ଯୁକ୍ତ ଉଦକ କଠୋପକଥନ କଥା ଯୁକ୍ତ ଉପକଥନ। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ହଉଛି ଆମର ଆ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଓ ବି ଓ ହିଁ ହବ ଆ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷ ଓ ହିଁ ହଉଛି ଆ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ବି ଓ ହିଁ ହବ ଯେମିତି ହେଲା ମହରୁ ମହାଯୁକ୍ତ ଉରୁ ମହୋର୍ଜ ମହାଯୁକ୍ତ ଉର୍ଜହ ମହୋର୍ମି ମହାଯୁକ୍ତ ଉର୍ମି ଗଙ୍ଗୋର୍ମି ଗଙ୍ଗା ଯୁକ୍ତ ଉର୍ମି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ହଉଛି ଏକ୍ସେପସନାଲ କେସ୍ କଣ ହେଲା ପ୍ରୌଢ଼ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଊଢ଼ ହେଲା ଅଯୁକ୍ତ ଓ ଅଯୁକ୍ତ ଉ ହେଲେ କଣ ଓ ହିଁ ହବା କଥା ମାନେ ଅଯୁକ୍ତ ହର୍ଷ ଅଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ହେଲେ କଣ ହବା କଥା ଓ ହିଁ ହବା କଥା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଓ ନ ହେଇକି କଣ ହେଲା ଦୀର୍ଘ ଉକାର ହେଲାଣି ମାନେ ପ୍ରୌଢ଼ ହେଲା ହେଲା ସେମିତି ଯେମିତି ପ୍ରୌଢ଼ୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଉଡ଼ି ଅଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଓ ହବା କଥା କିନ୍ତୁ ପ୍ରୌଢ଼ୀ ହେଲାଣି ହେଲା ପ୍ରୌଢ଼ୀ ହେଲାଣି। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଅର ଅଯୁକ୍ତ ର ହେଲେ ଅର ହିଁ ହଉଛି ଅଯୁକ୍ତ ର ଅର ଏମିତି ଦେବର୍ଷି ଦେବ ଯୁକ୍ତ ଋଷି ଅଯୁକ୍ତ ରୁ ହେଲା ଅଯୁକ୍ତ ରୁ ହେଲେ ଅର ହେଲା ଦେବର୍ଷି ଏମିତି ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ବ୍ରହ୍ମଯୁକ୍ତ ଋଷି ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ତାପରେ ହଉଛି ସପ୍ତର୍ଷି ସପ୍ତଯୁକ୍ତ ଋଷି ସପ୍ତର୍ଷି ଅଧମର୍ଣ୍ଣ ଅଧମ ଯୁକ୍ତ ଋଣ ଅଧମର୍ଣ୍ଣ ଏମିତି ଦେବର୍ଣ୍ଣ ଦେବଯୁକ୍ତ ଋଣ ଦେବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଆ ଯୁକ୍ତ ରୁ ହେଲେ ବି ଅର ହିଁ ହବ ଆ ଯୁକ୍ତ ରୁ ହେଲା ହଉଛି ଅର ମହର୍ଷି ମହାଯୁକ୍ତ ଋଷି ଆ ହେଲା ପ୍ଲସ ରୁ ହେଲା ତ କଣ ହେଲା ଅର ହେଲେ କଣ ହଉଛି ଆମର ମହର୍ଷି ହିଁ ହଉଛି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ହଉଛି ରାଜର୍ଷି ରାଜା ଯୁକ୍ତ ଋଷି ରାଜର୍ଷି ତାପରେ ହେଲା ଯେମିତି ଆମର ବର୍ଷତୁ ହେଲା ବର୍ଷା ଯୁକ୍ତ ଋତୁ ହେଲା ବର୍ଷା ଯୁକ୍ତ ଋତୁ ହଉଛି ବର୍ଷତୁ
नेक्स्ट तापर होची हमर 7 नंबर रूल ले कौन अछि अयुक्त ए हेले ऐ ही होची अयुक्त ए ऐ जेमती एकैक एक युक्त एक जनेक जन युक्त एक दृढ़ेक दृढ़ युक्त एक हितेशी हित युक्त एसी तापर होची हमर हृदिकाग्रत हृद युक्त एकाग्रत हृदिकाग्रत हृद युक्त एकाग्रत जनिकीकरण जनयुक्त एकीकरण तापर होची एमती विश्वेदा दश विश्वयुक्त एकादश देखिए जो वर्ड गुड़ा आपण मानकू कष्ट लगुच मन रखा लेखिकी प्रैक्टिस करेंगे है लेखिकी प्रैक्टिस कले मन रही नेक्स्ट तापर आसला एमती ऐ अयुक्त ऐ हेले होची हमर ऐ ही होची अयुक्त ऐ हला ऐ जेमती मतैक्य मतयुक्त ऐक्य छात्रैक्य छात्रयुक्त ऐक्य उच्छेत्तीय उच्चयुक्त ऐतिह्य उच्छेत्तीय उच्चयुक्त ऐतिह्य अतुलेश्वर्य अतुलयुक्त ऐश्वर्य दिव्यैश्वर्य दिव्ययुक्त ऐश्वर्य प्रसिद्धैतिहासिक प्रसिद्धयुक्त ऐतिहासिक है अयुक्त ऐ है सेमती आयुक्त ए हेले भी ऐ ही होची जेमती कि तथैव तथायुक्त एव तथैव तद्दैव्य तदायुक्त एव तद्दैव्य अधुनेव्य अधुनायुक्त एव्य एव अधुनेव्य तापरे महेदा महेकादशी महायुक्त एकादशी भाषिकीकरण भाषायुक्त एकीकरण दृढ़िकाग्रत दृढ़ायुक्त एकाग्रता है नेक्स्ट तापर हूँ जमी आयुक्त ऐ भी ऐ ही होची आयुक्त ऐ ही होची है एमती रहा आमर महेश्वर्य महेश्वर्य महायुक्त ऐश्वर्य वैद्यैश्वर्य विद्या वैद्यैश्वर्य है विद्यायुक्त ऐश्वर्य विद्या आयुक्त ऐ है ऐ कार होची विद्यायुक्त ऐश्वर्य सदैक्य सदायुक्त ऐक्य भाषिक्य भाषायुक्त ऐक्य भाषिक्य है मु 7टा रूल डिस्कसन कली आउ बाकी आम जेटा रूल्स रहा नेक्स्ट क्लास रे मु डिस्कसन करदेवी यदि कहार किसी डाउट होची आपण माने मते कमेंट सेक्शन में पचारे मु नेक्स्ट तापर बुझेदेवी थैंक यू जय जगन्नाथ।